Susulu kegaluhanku, kau mengancam pengandasanku, lalap tede ate pusuku, ku pehaga kambas geluku. Oh Tuhan pernan pusuku, siar tede ate man bandu, ku gelap pederas padandu, ku sembah bebas geluku. Ku sembah Tuhan penebusku, si mereken kekelengenan, alu tutus re aku Tuhan, ras kerina isi jabungku. Oh Tuhan pernan pusuku, siar tede ate man bandu, ku gelap pederas padandu, ku sembah bebas geluku. Sangat turang ibas ketentuan Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kita bahas Rema, renungan 5 menit GBKP. Kuna ngalokan kata di bata, mari ras kita hartoto. Perkuah hati ras dame, sirna ibas di bata nari. Sindahu belinan asa kami ngasuk ngukurisa. Elhamin sing kuasai pusuh rasukur kami. Ibas prasadan kami ras kamu Tuhan. Ranalah teman kami, ibas Yesus Tuhan kami. Amin. Perpulungan kekelini Tuhan, kata di bata, serenungan man banta, ibu dibahas Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5 bagenda katana. Kita nggo i kelinina, labur kitekan perbahanan ta semahuli, tapi kitekan perkuahatian nanga. Kita i kelini di bata arah kesaksi badia, sirbanca kita tubuh kedua kalikan, gelah sialokan kegeluhan simbaru, alu bersihkan kita. Tema siangkatkan kami arah nungan tasendah, kita enggo i kelinina. Sada kesangapan ras kriahan kemalaman atiman banta, krina kita singgote man Tuhan Yesus Juru Selamat. Kita enggo i kelini, kepastian keselamatan ibas Kristus, sirbahan sa lanai bera-bera ukurta, lanai ugapan dia, tapi alu kuan-kuan karo entah kurung entah labang, tapi keselamatan enggo pasti kita enggo iklini kita kentek man Tuhan Yesus. Rasul Paulus ngelumbakan man Titus, tapi asum di bata sing klini kita nakan perkuah hati ras kiniulinna man banta kita enggo iklinina. Kita iklini labur kitekan perbahanan ta, labur kitekan kiniulinta, tapi totalitas tapi melulu kitekan perkuah ati di bata. Arah perbahanan na simuhuli, sola gracia, hanya oleh anugerah Allah. Ibas surat Efesus P ituliskan Paulus, sebab berkitekan lias ati di bata maka kam ngo terkelin. Berkitekan te kaman Kristus, labu bekas perbahanan du, tapi pemeri di bata kate, labu ulih pendahindu maka labu lid dalana ICP mujibana. Efesus 2 ayat 8 sesiwa. Kita iklini di bata arah pendahin kesaksi badia. Sirbanca kita tubuh kedua kalikan. Eda tentu ngikutkan pedah Tuhan Yesus man Nikodemus. Si erkemamangan heran takjub nangdangi perbahanan Tuhan Yesus. Maka lu cubunyi rehi andah Yesus. Dengan nungkun uga maka banci ya terkelin. Ije Tuhan Yesus mengatakan man bana ise pela bong gecapkan di bata rajana adilakin ia tubuh kedua kalikan. Yohanes 3 ayat 3. Angin rembus kuja Athena jana
ibegindu sorana, tapi lai tehdu ijanari rekna, rasku ja perlausna. Bagaimana pe kalaksi tubuh ibas kesak di bata. Coanias 3 ayat 8. Kesah di bata, kesaksi badia rebahan kita tubuh 2 kalikan. Arah pendahin kesaksi badia kita tetap ipelimbaruina, ibersihkan gelak sendep rasura-rasura di bata. Semaka kita tuh jadi kerancangan di bata. Mari dage arah kata enda bagi surah-surah Paulus Mantitus. Siajar-ajaran dage kita. Gelah kita tetap dahikan ras geluhkan keterkelinenta. Sebo gegekta, tapi kecapkanlah pendahin kesaksi badia. Tetap wari kita ipegegegi, ipelimbarui, ibersihkan setuhu-tuhu kita sendep rasura surah di bata. Amin. Ras kita toto. Bujur Tuhan karena katandu singwelokan kami. Pasu-pasu Bapa, gelah tuhu-tuhu kegeluhan kami. Sentudu rasura-surandu. Terpujilah gelarndu, sebab kami toto ibas Yesus Tuhan kami. Amin.